Is-segretarju parlamentari Kit Azzopardi-Tanti ħarab totalment milli jwieġeb b'mod dirett il-mistoqsijiet kollha ta' Net News. Għajr ftaħir li l-Partit Laburista se jerġa' jikseb il-maġġoranza li kellu qabel. Net News staqsa lil Kit Azzopardi-Tanti dwar il-kidba li pubblika l-ex backbencher Laburista Silvio Grixti, fejn iddikjara li fil-grupp parlamentari tal-Labor hemm bosta li huma mitlufin fl-interess personali u li huma maqtuwajn mill-elettorat u li huma wkoll moħħhom fix-xufier ġlek u handbags fost l-oħrajn. Kit Azzopardi-Tanti jaħrab milli jwieġeb direttament u jiftaħar biss b'dak illi fdalu fidejh il-Prim Ministru. Se nkompli naħdem bil-wisq iktar b'saħħti kollha sabiex il-Partit Laburista jibqa' fil-Gvern għaliex huwa l-unika alternattiva fejn tidħol it-tmexxija tal-pajjiż. Grazzi. Xorta ma risponditix, ma jimpurtax. Silvio Grixti għalik kienet jgħid. Weġibtek. Jiena kif qed ngħidlek jiena wieħed minn dawk li se nibqa' naħdem fid-distrett u anke fid-dikasterju. Rajtux qal Silvio Grixti li joġbu jafdali il-Prim Ministru kommess li naħdem kemm fuq ma li kienet jirreferi taf jew le. Kemm fuq bażi distrettwali kif ukoll fil-portafoll li joġbu jafdali il-Prim Ministru. Xi tirrispondini però. Is-segretarju parlamentari tant baqa' jaħrab milli jwieġeb dwar kidba ta' ex-deputat tal-partit tiegħu stess illi kellha saħansitra tiddefendih il-Midja Laburista. Weġibtek. Paċenzja, inti l-ġurnalista mhux twaqqafni milli nistaqsi. Paċenzja, bir-rispett kol. Weġibtek. Issa ħanati komment. Ħanati komment il-talwan. Ħanati komment il-talwan. Net News staqsa wkoll dwar ix-xogħol illi suppost qed jipprovdi l-eks Ministru Laburista Chris Cardona bħala konsulent ta' Azzopardi-Tanti. Bis-segretarju parlamentari ma jwiġibx dwar dan, għalhekk qajjem tħassib serju dwar ix-xogħol illi suppost qed isir minn dan il-konsulent. Kif sejjer bil-konsulenza ta' Chris Cardona? Weġibtek. Tak dak li xtaqt li tik. Li ma weġibtniex fuq di. Xejn Riolo għal Net News.